Na 3D snimku pravimo plan ugradnje implantata na osnovu raspoloživosti kosti. Dajemo anesteziju. Pažljivo, bezbolno pravimo rez na desni. Podižemo desni, zatim na kosti vilice najtanjim pilot borerom određujemo mesto, pravac i dubinu ležišta za implant. Zatim sledećim debljim borerima proširujemo ležište za odgovarajuće implante prema planu ugradnje sa 3D snimka. Ugrađujemo implant. Na implante šrafimo nastavke za uzimanje otiska skeniranjem. Ušivamo desni i skeniranjem uzimamo otisak koji merilom šaljemo u laboratoriju. Zubni tehničar modelira most i šalje frez mašini koja u delić milimetra tačno pravi most od plastike. Gotov provizorni most šrafimo na implante u ustima pacijenta. Zatim otvore na mostu kroz koje prolaze šrafovi zatvaramo plombama iste boje. Posle 3 meseca kad implanti srastu s kosti pravi se definitivni most. U našem centru besplatno možete proveriti da li ste i vi kandidat za All on 6 metodu.